Rine ubwo n'umushija wawe kandi wogo n'umukazi wawe ntwenda kwetegereza gicenyini content yanyu mwana muzana n'amazuma muryo mushija n'umukazi ninga hati mwenu MC Mushambo nangwa utakubiha babo kutureba benyine ogu n'umukazi wanje na kugira ngo izima my children nari umukazi wanje kenyine wawura hati munchinje manyisa ni nyonchi ni bakenyine ico naco nozaho naka ico tachiba we ubwo n'umushija wawe ninga Kashati ya umbiyaru yarte bwe natereka turwo mukuzana umbiyaru yarte ubwo n'umushija wawe ninga tu kashati ya tata chomu mama chomu very good ichunjicha so aba rero batureba kwa kwasa kwasibwa urupenda kushabaka namba hato manye ngogu mama chomu ubwo ntata chomu choma rya ishomero kukaindugana na fizi yeye njirogo mukazi yajirya urine nambo nyono nuko mureta hanyo nambo nantakwa kumureta tuwajya ngo turi ya TV abo kutureba bayi ogo mukazi shayo ni mteko kumwiha wahaji mama chomu ubwo n'umushija wadara nuwogo mushija wanje chomu re ishomero kandi kuganja ngorire fizi ya chomu namazima kashiti yo nizironda kuzigaruza batamubinyi uzukozise ninga nazo zitira sente z'ekikazi ni mpora okay hati mtugambire jane yanyu nka TikTok because abantu babamanyire nka TikTokers babamanyira TikTok hati ninyana mushobora ry'abantu jane yanyu TikTok wije mwatana kariyari egisumwe mwakozise first video ikaberi yesumu yanyu ninga mkaroda nkesumu yo muntu mwaye kwataraka video mwatanikiraho mwaza TikTok mbenye na Kigali kam ninga mama cho kambe nye na chitware nyumwine muzei hati nkoko kureba umucayi no kwatkorire TikTok eje nanyukani ntambura najugo najanti kanjoining so nkatandika ndinyenka so kunatandikire ndinyenka na reba hariho demand yo kugira ngo umukishane cyo kinabini ndeta because ko kuba nore video zanje zabandi zizona noreba ngo nkatandika ndinyenka konkanika abahagizi banje ninga abahagizi bitu bagumana bademandingoha bagumana bademandinga mama chomu ngo atakafero mugarari so nanye kumpishizo bwire najya kankoreki namureta konka akasumo kutandika mbweno first video yanje nyowe okugamba akasumo kunabe ninkwasa no basa kufunekeka ngo naho basuye kuhirma akasumo kakakari akamachemo kuba no manyembera yawe ye kabirye yanje tinkwenda kubiko kakakari akamake okay first video yawe kwa jikwasire wajitati yanyu actually kandi kujya ngwiwe first video yanyu kumwa jikwasire mwajita TikTok ekagera following kingana ki likes nachinkebyo yo kubanza kubanga kugira nti abantu bakana bademandinga mama chomo hatiye kachitera ekikane nezo metwaro nkena because kanta karubasireho metware nana no kugaraka higuru so kuyagira metware hata nareba ngo tinyine kugaraka so no jiza kumanyisa ngo ukaba no ukora wenka mama choma takagiremo akaba takizire so video yanyu yo kubanza niyo hate niyo no ngambera kuko ine video zaza uzo babinokora ko muntu yes ezo nkabanza ukora nyenka nkanya okay so kuna muresire kandi nareba ikintu cyakora ki abantu bamukunda so nico kureba tinkwenda gukora ki tinkwenda mugarara ngo aferi okay mama choma wangise ukafiri ngo ta first video yanyu mwagizanire mukagita TikTok ikatambara iyo ngo umuntu akahora wafiri ngo tabantu bano bademandinga ngo itutwenda mama choma uvukose ngashemererwa kubankanta ko akazigara kisenkarwo kace gashemererwa okay nyunkanta kubasa no kubaningira ntinji base no kubasika koko wahure wari babantu bademandinga ngo itendo twenda mama choma era kuyanga ambire nti ija tukore video twajikora kamanza najiro kutinda ntikonka shimaze ibintu biza gukora konka kunabendiya naza kure nareba nikitambura mazima okay so imwe mwembi iwe na niwe who approached who mbwenu no ho approachingira mutahiwe kugira tutani cece gashata tachomu kuyabe yatandikire mu kubanza ari kuzikora wenga batanaka kumubanja mama chomu ukosa kayine kora ki so wakakweta bweta iwe tine
plan yona yo nkanda kabigire mungani akana abana bikora ndukumureba yo gukora ibyawe ndio mbyaje da mweta ba mumani mweta konga koko kumaba kazi umukazi takupikinjiraho ati nshigumani mweta hareba ngo ni nyishisho bwire umayanga kwetaba kandi hatobo kumugurira soda baby how are you ibintu nkebyo konga kuyarigireho ya pikinga so nico kureba haturiya okay so hati ninye namunga mbere TikTok age nk'abantu hata imwe kajane yanyu kwiza kwikana kwija Sky TV TikTok age hire cyumugihire mu cyumujya konka etugasire nenga tine cyumwihire mu just muri yaho numukora for fun nchigarike muninjira ningari kanchigarike so karentere tinka kujya nti nyombekere mu cyombe ko ninga nguzire mu itaka konka nta hariho ubuntu bukiye bucyo bwo kubano ufuna ngo busente kurugumbo bantu abo kukunda ubwo konagira yecho because akujya nti tukiriyo ntuombeka account na endorsements tuzikizereza man konga hine zumafunda of course nono ufuna yonko burango buke uteka mu video so ichamani echitukutagetinga tukachifunera konka umizina rya Yesu ni mango ruhanga byona ni bikorwa ruhanga so na masko muza kuchishika so TikTok je no mugereba nko murumo ninga imutuchireba nko murumo mama tutkagure bire nko murumo ejesha tata chomu ati nyoko okongereza cha mama chomu nyonkanye ejesha ndiyo ni nyombe ko murumo ohurire umishaho kubango mishaho ni ndeba nguza kuhinduka murumo ahinda arbate namba zagumana nizeyongera then hataho imirimo nene tahamu hatoshanga wacho bwire because ekintu ekirukuriro bwire nugugwa hinduka murumo future plans zanyu hati nizo ziha izimu kujya konkechi chontura ntujyango twahika hari yechi tuntuba twaheza kandi ntura ntugenda korechi future plans zo kujya hati nyowe for example ko ndukora TV ubundi ni poranye ibintu binkwenda nyongereho ngire level ina hikao ati mo plan zanyu nkatata chomu na mama chomu nzia basically itwe plan zitu ni turebera hari because tuyine plan zo kugira ngo tukore kibina ushange cyahama haza cyabazana bo kushemeza abanyankore bitu baci ba Western Uganda nensi yono kutwariza hamwe okay so urukandika scripts zanyu no urukandika muzano hati akagira tati ije tuzane ikinahandika niwe ninga nugo uri omunateka so buri omwe natekamo amagezi nchereta na wareta umwa correctinga na nyamu correctinga mjantaha reka tuzane tuti aha tuzane tuti mwe nuko ko kumanya umukazi no mushije kuba twaza ki ibintu byabo so mwe numwe muri yabahandiki wache manye ubwo nahandika niwe ohandika okay twaza kuzaho kace mu video mu video zabo zibazanire then kandi kutora mariko bigayo nza kongera kuganiraho kace then twateho amasumu mu interacting nabo muganire nabo tongere ko gendo misho na sheka na MC Mshaka okwitaractinga niki noje kuchimanya twarga mu ka video yaka kateka ka video tubase kubantu tukareba ngongere kureba waka yabo ibazanire Chom mama Chom nangwa mama Chom reka kubuze ko tumukazi wanje kana kugizere ngo hama byo munju tababishoboza hero no byakuba nyuko no byakubashuka umugambira aha bwenji warigera ukagambira amazara kuko nyara kitanda neba nange ese kintu nimpura kimaziriho ubusinge mwine hati ngiyo umukazi ki no basuta kugenda mu ndaraza una emyaka itumazire ekihame cyo kubeno kimanya tata cyumu kuko nyara kitanda ako nakarande ku rugo washe nkuru yanje ito shenkuru na dada na bali ito tunyara kitanda ito bite cyo tichemu kunkano basuta kugenda no kigambira bwoma no basuta gambira mazara kunkunyara kitanda konkare kamuna ngwamba nzi kubuze mama cyomureka kubuze obu twaza kwija wasigugoyira ubu nyuno gambi okugoya nagoya haza ni nyonga be na n'urwiko rwanjye warubika amadara waruteka inagije ngo uruteka nagoya konga kuna ningoya bari kuvuga ko mu studio bukuba ati
barabe mwago utuwara bike rwamujwa kashenda narigani nkunaka yuni nkunaka no manya kare gatorekera tata chomu so yakombera urwiko urwiko rwanje we nakimanya niyo mukombe wenyiko na no witona era kikargo washenkuru itu turya bakombe benyiko oburi kare katugaruke mu studio urwiko rwawe kwarabe yarukomba itsoke mwarganiza kubahereza uburo agenda kugoyere ukombo rundi urwo rwesasere twe impureke naga so ndaba batata chomu hamwe na mama chomu kind of course they are content creators kandi ntubamanyanga tiktokers tata chomu na mama chomu comedy yanyu niyo kuzana ninga muzana comedy stand up comedy mbwenu hati nko mugano mureba ba Kachina ba mariachi ejo nayo numuzana ninge yanyu niya drama just so basically nimbaza kugira nti byona ntubizana because umuntu wabura actor kandi oyinemo character ya comedy nkinki manyisa ngo na stand up nayo nokora ki no basa kugizana so nko kiri kityo mama chomu ini stage mpango yoragireho kuzana comedy igishati ngatinga jigireho konko umuntu yakufitaho to kutetema hashini ndetemeso bwaje hati ngendo kore yakantu kamwe kati ukatebeza abantu bari no batureba basheke kora binonda ngo mukazi wanje kandi asisi abantu baze kumwiba uriri niwe bitinko bikunda kuwa watureta ngo twena tukore uriri seba hati nonda hagire nke kikama cyarugokwe cintere sente kare nanye sente ninzukunda hari gayi kikama kikazinte yanyimbaza kwikiriza ngo hati nanto kafune sente mukazi wanje mugende mpo kare imwe abatureba turiyo abariyo baturebera social media handles zitu we are streaming live YouTube noteka mu Sky TV UG official ni mwe abariyo baturebera Facebook no handika mu Sky TV UG official no bano tureba kuruje ndonga abantu abariyo baturebera side za kata messages zanyu niyo ninzireba abariyo baturebera South Africa nindeba abariyo baturebera United States of America mwe bari mnoga kubasa kubana streaming akubasa kubana mureba talents z'abantu aba ndizitanga push yanyu nzetenga mu pushing kandi benda endorsements nko ku wachimanya ate endorsements semeromo kubanga no wachimanya nyowe karahira ntintu kuza kufa bworo shaniji kikaze ncucwena ku mfiso bworo uri kubanga ninjere nyuba nk'iki cyanyu kiriyeto muka urire uza kurubura ati nyoni iza kugamba kubanga wewe okay hati kamba buzeho icyamuhero tukuza kwata amasumu nyenda ebintu kabiri ebintu mukano muzana sometimes harimu ebe kubane ni messenger on a true story kugira ngo namazime bungazana ninga biona nebiriye mbozi just apana hati ezimwe mama chomu na kigamba hati ezimwe niziba ziri real life stories ushanga ngaka video kargamu ako kunyara kitanda namazuma no nyara ati wenu unyuwe ni nyara konka nimba ntakayenda urire nimba ntakayenda urire nkanaiza kunyara umukazi aze kukigambera nyuma mwe niyo nureba ngo mushija nyeshija wano nyara kitana rero umukazi akakwababiro wanyina no sigaze kitini mama chomu ezo stories zizo mukubana mbari muzano yanyu arizo kubaziga mazima ezi kusingana zitara mazima ngati nyenda umuryezo zumwazanireho umuryezo zumwazaniremo ati nyono ngambere ho nkemwe yabirige mazima yabiriye mazima iyo mwazanire yo kujya twokeje kege mazima iyo kombo ruhigo musara kombo ruhigo kenyine na kombo ruhigo di poraba amasumu halo kola Sky TV. Yes, Sky TV. Gambana mama chomu akurire. yagira ubwoba Mama chomu yanyita. Eneza kola terrace muzitu zhabichere waho
you pick any number of your choice kandi ukora telesumu making sure ngo ha distance kurga ha TV yawe tongere kugenda mishalo. Yes Sky TV. Nkurire gamba mazina gawe gamba na Tata Chom. Hello. Kurire sebo. Mama Chom ira kugambe na bantu. Hello. Hello. Sky TV. Okay, ubwo mushara hogo ti aba serious. Waguma watere sumu na kugira ngo ucendeza volume ya TV yawe ningo yire hariho. Yes Kola. Hello. Hello. Sky Hello. Television hello. Sky TV. Ngabana nyeturebe. Ndewa leko. Kare sebo. Kurire. Amasumu hagati kumanya today gabagata. Tunamanya amasumu gabagata. Hello. Bagira ubwoba. Okay. Kare reka tuturekira amasumu konka tubazo tuje. Yes Sky TV kurire. Hello Sky TV. Hello. Wagambo. Hello. Nkurire n'abakweto hamazina gabana yo waterra. Wagambo na Gilbert ni ndegama ni nomu ruwezu. Bugazune gamba Gilbert. Mutaho kumuri ko kaya batari tagari kutangaza. Reba ngugu gamba nawe umwehurire. Mr. Gilbert okwe ahachanga cyanyu hariyo nkenyiko hariyo nkorufu kubanga achanga cyanyu okwe hariyo nkorufu nkijanga kombo rwiko. Gilbert yagenda. Yiruka. Kokaya kutira yazo mshagura Yagira na kombo ubwoba. rwiko ni hano. Another caller gabana nyalo. Yes Sky TV. Sky TV ako. Hello. Sky TV ako. Nkurire gamba nanye turebe. Nubwese cyangwa ni ndagaka bari akasere kanga. Nayakira abantu abo wagayaitumwa abanyogu kandi n'abasima tombere zo mukazo we kagamba nawe ngugu gamba nawe Ndiyaha nkurire. nakwakira kandi nakushemererwa Nanye ninye nakira sebo. ahagwe ni nturundo byo gukora Webale kusima sebo. konka kandi kinari kusaba omutebekanisa wa porogaramu rero wamazima ubukomezi bwabo nkamubiri kuwakubata kubi no mu studio yawe maze mu butero tubasubire kuzana imigambo wena no gushirija we okay mazima mwebare mnongara ntangaba kumbi kare mwana wanje katwateye ndijo umwe tongere twirire kwendera abuka ndakika zinzu twatara kimwe another caller terasi muzito zandikire waho TV tuganira. Hello. hello Yes please tugamira amazina gawe. hello Hello. Anyway reka turekera amasumu katurekera amasumu Tata Chom ni nyenda advice now yo kwereza tiktokers bagenzi bawe ugire icyo wabahabura. So ati MC Mushambo nyowe niyenda kuhabura umwana we no ryo kweninga aba bari no bakura ningashi just advice yinkubasa kumuha no kuremeraho because ebintu byona no remeraho then rahanga chikutera mu mugisha ugina no picking kandi wagira ubwoba hati ikintu cyawe n'icyo cyakora ki ni cyawe so remeraho ubase kugenda no picking ampora paka rahanga ahara kitere mu murro ikintu kikagenda mu misho utakapo wagayi ubwo ko rukundeba Mama Chom ramsiya abukwenda ko ramsiya ni advice yawe gisigire aba tiktokers aba bari nyuma na muhanda gwani gumenkimu nintumira aho bona bukuhagira Tata Chom na Mama Chom abokunda video zitu abokunda skits zitu mwebale kutuhagira kandi obuhagize ntukibushabira kimwe mwongera amani mwongere kimwe amani kuba ntukibwendo buhagize then bano abana ba tiktokers abandi abo kugira nti nibwo tutandikire nibwo tuyo ntukora muremereho kuremeraho nibwo kutusinguza mu nsomo waba utakwasa kuremeraho ikiba cyayanga mazima kare Tata Chom urukendera hati ni nyendo ramsi abantu kandi waheza abantu bagambere abarukubenda babashanga nkahi hamwe n'amazina y'umukosa social media handles zanyu
iyo bari munonga kamanzi twarakagishaka okwebaza Sky TV management niwe MC Mushambo okutwakagisa akagishaka kureba ngo nitwe twarebeka ha TV no manyisa ngumira TV tata cyo mukenyine ciao hata mwenu nitwara umugishogu okusima mwena bo likinga videos zita bo kuzitambuza bo kusharinga mwena barakata bakadama bitu musasiro kubeta bakadama konka kandi ngizina so ntubebaza munonga nimwe abari Uganda wena ho kuturebera social media handles zanyu social media zitu kandi muri ya platforms zia Tata Chomu TikTok, Mama Chomu TikTok, then YouTube Tata Chomu, then na Twitter Tata Chomu. So tukigwireho ya Tata Chomu na Mama Chomu Twitter na nezini platform. Then na naha Instagram Tata Chomu. Okay. Otherwise turukuhendera na nyenda kuramusiha abanyabutare mwena abaruha bo kugireba imbende zo businge no businguzi rahanga bakunda. Okay, wewe mari munonga Tata Chomu hamwe na Mama Chomu kubasa kuba mutayira Sky Television and of course itwe twaza kureto muntu mbenu public niyo kube mu demanding videos zanyu basitwereza twareba bagumana basindika munonga tushara mutugira tubareta so nyenda kusima the public abagumire nitwe kuyahitwa atandikira up to now ikubasa kuba mukunda Sky Television kandi nyenda kubendeza weekend nungi mwebare munonga Tata Chomu hamwe na Mama Chomu murari kurungi